Ženama se često postavlja pitanje, može li se zapravo imati baš sve, i uspješna karijera, i skladan brak, i dobar odnos s djecom? Nije li zapravo da tu uvijek nešto ispašta? Možda je to jedan od razloga zašto ima tako malo žena na vodećim pozicijama u Hrvatskoj. Jedan od razloga je zasigurno položaj žena u društvu, tradicionalne rodne uloge i patrijarhalni poredak društva. Jedan od razloga je i što se na rukovodeće pozicije biraju ljudi najčešće muškarci, jer se percipiraju kao vođe koji su oštri u nastupu i asertivni u komunikaciji. A kad se žena tako ponaša, onda se to kvalificira kao negativna karakteristika i onda se pojavljuje stereotip žena zmaj. A ako su žene u poslovnoj komunikaciji nježnije i emotivnije, one ni ne dobiju priliku za promociju jer ih se doživljava premlakima za posao rukovođenja. Razlog tako malog broja žena na rukovodećim pozicijama je i taj što žene često nemaju potporu na radnom mjestu i u obitelji. Žena ima 2 radna mjesta, posao i dom, pa ne može biti posvećena u potpunosti samo poslu kao što to može muškarac. Od muškarca se ne očekuje da će otići na bolovanje ako mu je dijete bolesno ili da neće moći raditi prekovremeno zato što mora po dijete u vrtić. Liderice dobivaju kredibilitet pokazujući jačinu i strogoću, Ali im se onda istovremeno zamjera da nisu dovoljno ženstvene, žene zmajevi. Ako muškarac odvjetnik započne vatrenu diskusiju oko nekog pravničkog problema, on je dinamična vatrena kugla. A ako bi žena sa istim tim žarom zastupala neko svoje stajalište, onda bi bila frigidna oštrokonđa. Kućka! Ta nikad dečka nije imala. Liderice nužno moraju biti ambiciozne, ali ne mogu očekivati uvijek jednaki tretman kao muškarci. Naprimjer, jednaka plaća za jednaki rad ili mogućnost daljnjeg napredovanja. Od liderica se očekuje da preuzimaju odgovornost, ali i da slijede savjete drugih. Na primjer, za ženu je prihvatljivije da bude šefica stjuardesa nego pilotkinja. Ili društveno je prihvatljivije da žena bude šefica medicinskih sestara u bolnici nego šefica kirurgije ili ravnateljica bolnice. Koji su još društveno prihvatljivi stereotipi koji se odnose na muško-ženske profesije?